Yes, bakunzi b'u Rwanda TV1 turi ati igitondo cyiza, igitondo cyumvisha ku bakunzi b'u Rwanda TV1. Tugusuza inshuti zacu zidukurikirana ziri hirya no hino mu turere dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda. Hari abadukurikirana bari mu turere tw'intara y'Uburasirazuba, hari abadukurikirana bari mu turere tw'intara y'Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru, badukurikirana mu ntara y'Uburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Ati mwese amahoro y'Imana nabane namwe. Tujya kubagezaho amakuru y'imikino mu ngingo zikurikira, aho tubaza kwibanda muri shampiyona y'u Rwanda yakomezaga kuri uyu mugoroba. Turaza kubabwira muri Copa Italia ndetse turaza kubabwira uburyo byaraye bigenze. Turaza kubabwira mu gihugu rwose cy'Ubwongereza imikino yakomezaga ya shampiyona n'ibindi byose bitandukanye. Turaza kubona bishoboka, turaza kubabwira uburyo imikino ikomeje rwose no mu gihugu cya Tanzania, yo shampiyona yakomezaga hose. Turaza kubabwira no muri East Africa mu bihugu bitandukanye bikikije igihugu cy'u Rwanda, aho hose tuzajya tubagererayo tubabwire uburyo amakipe yitwaye neza, amakipe ahagaze mu bihugu bitandukanye bituranye ndetse n'u Rwanda. Ibyo turaza kubabwiraho uburyo byagenze. Nyaboneka mudukore subscribe, mukoreshe ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaguka. Uko twabibabwiye rero kuri uyu mugoroba ku itariki ya gatatu, ikipe shampiyona y'u Rwanda yakomezaga, aho ikipe ya Rutsiro Football Club yaje gutsindwa igitego kimwe ku busa na Elnimelek ku mukino watangiye ku isaha saa 9, aho ikipe rwose ya Rutsiro yaje gutsindwa igitego kimwe ku busa Rubavu, aho saa 12 hakomeje undi mukino warishira no ikipe ya Gasogi United na Al Ahly Abdurrahman, nawo waje kurangira ikipe ya Al Ahly Abdurrahman itsinze ikipe ya Gasogi United ibitego nayo 2 ku busa. Akaba ari umukino watangiye ku isaha saa 12. Amakipe rwose yo mu gihugu cya Sudani akamukomeje kwigaragaza kuva atangira shampiyona yo mu Rwanda. Akaba ari amakipe akomeje kwitwara neza, akaba ari amakipe akomeje kwereka amakipe yo mu Rwanda ko ari ndahangarwa. Aho ikipe mu aya makipe atangiye gukinira ikipe imwe rukumbi yo mu Rwanda, akaba iyo kipe yatsinze ikipe ya Bugesera, akaba yatsinze ikipe ya Emireke igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Bugesera akaba ikomeje guca agahigo muri shampiyona y'u Rwanda kuri uyu munsi rwose. Akaba ari ikipe yatsinze amakipe yo mu gihugu cya Sudani, akaba yatsinze ikipe ya Emireke igitego kimwe ku busa. Kuri uyu mugoroba rero amakipe rwose yo mu gihugu cya Sudani akaba yakomeje kwigaragaza neza cyane imbere ku rugamba rwose rwo guhatana shampiyona mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba yatsinze ikipe zo mu Rwanda zombi. Umukino watangiye saa 9 Rutsiro na Emireke igitego kimwe ku busa. Umukino watangiye saa 12 wa Gasogi na Al Ahly Abdurrahman, nayo Al Ahly nayo itsinze ibitego 2 ku busa. Kuri uyu mugoroba rero nuko twabibabwiye shampiyona yo muri Tanzania nayo yakomezaga, ikipe ya KGT Tanzania yakinaga na Mtibwa Sugar binganya ubusa ku busa. Ikipe Azam Football Club n'ikipe ya Singida Black Stars nayo yaje kunganya ubusa ku busa. Ntanga akaba ari amakipe yo mu gihugu cya Tanzania rwose nayo yigaragaza kuri uyu mugoroba. Mu gihugu cya Tanzania rwose ikipe ya mbere ni KGT Tanzania rwose ifite amanota 17. Ikipe ya kabiri ni ikipe ya Pamba CCS rwose ifite amanota 15. Mashujaa nayo ni ya gatatu ifite amanota 13. na Mugongo Football Club nayo ni ya kane ifite amanota 12. Young African rwose amakipe ikomeye cyane, ikipe kabuhariwe muri Tanzania, ikipe ifite imbaraga nyinshi cyane muri CAF Champions League, ikaba ari iya gatanu n'amanota 10. Mtibwa Sugar ni iya gatandatu ifite amanota 10 nayo. Ikipe ya karindwi ni Fountain Gate nayo Football Club ifite amanota 10 nayo. Ikipe ya munani ni Simba Sport Club nayo ifite amanota 9. Ikipe ya 9 ni Coastal Union nayo ifite amanota 9 nayo. Ikipe ya 10 ni ikipe ya Singida Black Stars nayo ikaba ifite amanota 8. Ikipe ya Mbeya City ni ya 11 ifite amanota 8 nayo. Azam Football Club ikipe tuzi ko ikomeye cyane na 10 ifite amanota 6 nayo. Ikipe
ya 13 ni ikipe ya Tobola United ifite amanota 6 nayo. Tanzania Prison nayo ifite amanota 6 na 14. Ikipe ya Dodoma Jiji Football Club ifite amanota 16 na 15. Ikipe ya Kinondoni rwose ifite amanota 4, akaba yo yanyuma n'amanota rwose 16. Ikaba ari ikipe yasuzuguritse cyane mu gihugu cya Tanzania. Nkuko twababwiye rero tubagezaho amashampiyona atandukanye hirya no hino ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane w'Afurika, aho tuzajya tubabwire uburyo ibintu bimeze. Kuko twabibabwiye rero kuri uyu mugoroba shampiyona izakomeza ku mugabane w'Uburayi, aho ikipe mu gihugu cy'Ubwongereza ikipe ya Arsenal yaje gutsinda ibitego 2-0 ikipe ya Brentford. Brighton and Hove Albion nayo iza gutsindwa ibitego 4-3 na Aston Villa. Burnley na Crystal Palace na Burnley igitego 1-0. Wolves na Nottingham Forest itsinda igitego 1-0 Wolves. Leeds United itsinda ibitego 3-1 ikipe ya Chelsea. Liverpool na inganya busa ku igitego 1-1 na Sunderland. Mu gihugu cya Espagne ikipe ya Real Madrid nayo yaje gutsinda ikipe ya Atletico Club ibitego 2-0. Uko twabibabwiye rero muri Coppa Italia imikino yakomezaga muri round ya 16. Atalanta itsinda ibitego 4-0 Genoa. Napoli nayo yinganya igitego 1-1 na Cagliari. Inter Dome itsinda ibitego 5-1 ikipe ya Venezia. Mu gihugu cy'Ubudage naho imikino yakomezaga rwose muri DFB Cup muri round ya 16. Ikipe ya Freiburg yatsinze ibitego 2-0 ikipe ya Darmstadt. Ikipe ya Bochum na Stuttgart itsinda Bochum ibitego 3-2 Hamburg CV nayo na Holstein Kiel nayo binganya igitego 1-1. Union Berlin nayo itsindwa na Bayern Munich ibitego 3-2. Uyu munsi naho imikino ikaza gukomeza mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe ya Manchester United nayo iraza gukina na West Ham United ku isaha ya 4. Nkuko twabibabwiye rero mu gihugu cy'Ubutaliyani Coppa Italia azakomeza aho Bologna na Parma bazakina. Lazio na AC Milan nayo bikaza gukina. Mu gihugu rwose ibihugu bitandukanye imikino ikaba ikomeje rwose gushimisha abakinnyi ndetse batandukanye. Mu gihugu cy'Ububiligi naho imikino akaba haraza gukina na Belgium Cup, aho ikipe ya Genk na Anderlecht nabyo baza gukina ku isaha 3:30. Ikipe ya Sporting Charleroi nayo yakina na Mechelen, nabyo bikaba bizaza gukina ku isaha 3:30. Muri Portugal na FC Porto gukina na Victoria de Guimarães ku isaha 4:15. Akaba ari imikino rwose tukurarikira abakunzi b'umupira w'amaguru. Kuri uyu munsi haraza kuba imikino myinshi cyane itandukanye mu bikombe bitandukanye mu bihugu bitandukanye. Tubagira ati rwose mudukorere subscribe, mukoreshe mutange comment kugira ngo u Rwanda TV1 ukomeze kwaguka, u Rwanda TV1 ukomeze kubagezaho amakuru meza kandi yizewe. Turabakunda cyane kandi mugire umunsi mwiza.